No. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musibe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama kar radio tamata fm immorde koloma haray hande kadi hiɗon mari ɗo ko kelɗi ko tamoton jogitoɗon ko tamoton jogitoroɗon ƴakkirɗe ɗen hande ko fi ndeɗo alqur'anare wano andirɗen non en taw ndeɗo kame en ɗo hinde jangede hinde famede hinde gollitirede kono ɓayɗum no mankiri ɗuɗuɓe haray hande oɗo mawdu ƴetta fi ndeɗo alqur'anare yo allah on faamin e ndeɗo alqur'anare o harska en gollitirgol nde o kora en kala ko nafata gadna e lahira o danda en kala ko lorrata e gadna e lahira haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗon e oɗo radio haray kadi ko tolimoɗon e wallitagol oɗo radio haray wata on wedditoye ɗum ɗon kadi ɓayru radio on no walliti en fitele makka dina l'islam enen kadi wallitoɗen ɓe e programme ji maɓɓe ɗin no tawa e koɓe wallitorte addugol publicité ji mon ɗin ga kala ko anduɗon radio nafay on hara ko nafoore moƴƴere aduna e lahira aron ga famodiron e maɓɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko towli moɗon alhamdulillahi rabbil alamin hiɗe wondi e ɓeɗo karamokoɓe meɗen oustaz Mouhammad Julde Bari e oustaz Mouhammad Madina Sow haray emin wonɗon e wolande ɗo on Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗo bañal technology service haray hande ko fi ndeɗo alqur'anare haray si wodoyi ɓeyditiɓe men ɗo kadi haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko toli maɓɓe haray ɗum ɗon kadi si hewtoyi on geloto faamo wondema koni woniri haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko toli moɗon inchallah haray oustaz en meɗe wiya on tafaddal ya oustaz. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalam ala rasulihi lmustafa wa ala alihi wa ashabihi ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن الضلالة نحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo tagi ɗen waɗi en julɓe suɓe waɗi en ko ɓuri moƴƴude mofte suɓe waɗi en khayra umma andi kanko tigi en ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas hara e yettimo oɗo khayriya en jarnime hoore oɗo nema islam premier nema ko goɗɗo neminte ko nema islam haray e yettime hoore oɗo nema en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabinten e oɗo nema haray wano ɓe wiiri noon haray ko fi ndeɗo alqur'anare wonɗen e yewtude hande haray no mi ƴettino ɗo yewtere nden fi waɗanoɓe yewtere ɓen ɓe retardi haray en tañƴinike ɓe hettotako few woni 10 heures ɗo 6 siɓe hewti haray joni en yilta yewtere nde watten e jungo maɓɓe ɓenne cheikh Mouhamadou Amin Ba jibinande Mali duɗorɓe jamia Imar al khayriya haray attorɓe sénégali o l'école ka inneteɗon ko ɗum woni fala haray feɗɗo ko ene wonde maɓɓe ka studio ɗo haray hiɗe wiyana ɓe tafaddal mashkoura assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullah cheikh haray tafaddal ya oustaz haray tigi tigi on en weltanike oustaz en senande maɓɓe nde haray hande ɗo fewno ɗo ka fewdiɗo e oɗo sa'i haray tigi tigi on hiɗen andi felindiraka e koko fewdiɗo embouteillage kono noon wattane yila e ɗi embouteillage ji ɓay haray ɗen jogui appareil ji men ɗi wonde jogoɗen nde ɗo alqouranare e ɗiɗo embouteillage ji wata ɗi embouteillage ɗi créan e yennugol ɗi créana en onno yewtereji bonɗi haalaji bonɗi modi ɓay ko fi nde ɗo alqouranare wona nde yewtede hande nde ɗo no woni facile janggugol e embouteillage ji ɗin wattane yila janggen ɗum ɗon no ɓuuri ñoore e tooñe e ko woni e wadde comme ka embouteillage ji tafaddal ya oustaz. alhamdulillahi alladhi ja'ala kitabahu almubin kafilan بيانا للأحكام شاملا لشرعه لعباده من الحلال والحرام مرجئا للأعلام
عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام قاطئا للخصام شافيا للسقام، فهو العروة الوثقى التي من سلكها فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، وبعد. ɓaawo jetti Allah subhanahu wa taala en doni kenelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray hiɗen seedi ala reweteɗo e dow gonga ɗum nafa rewɗo on lorramo rewali on si wona allahu tabaraka wa taala. hiɗen seedi nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah hina reweteɗo ko nelaɗo Allah wona yeddeteɗo gomɗi malama kala ewtirɗo ɓaawo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. haray no oustaz julde makir ni toɓɓere meɗen nden inchallahu taala koko humodiri e deftere alqur'anul karim. alqur'anul karim si tawi nde ɗo deftere no yewtede fi muɗum haray fiyen heɓu ka humin haqqillaji men ɗin no waywa téléphone e kati loggu hun ko téléphone on ardi kon haray kun ɗon si a jangali kun si manipiroɗamo a kodaymo joni. donc enen kadi ka aduna mo adda ɗen ɗo piiji ɗin no wirni e kati loggu hun kun ko qur'ana on ko sa jangimo si fama kodduji ɗin koditamo o marsa si a ɗurni kemo gurnam maɗan satta. faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. haray Allah inni mo ɗurniki alqur'ana on mo doginde o wure gurnan sattuɗam pellet en andi mo ƴettali kote loggu hun kun livre hun jippodi kun e téléphone kun o jangi kun so memimo o manipilimo o kodemo joni on tuma tentini noon si hawrodirno téléphone on harno soki ko sottirte kon kaka catalogue woni. santu idan en andi ɗo ko hay o sottata few woni few. jon noon nde aduna on yahuno e ɗaɓɓutugol sottirɗe ko wona qur'ana ɓe ɓeydi sokugol. Allah subhanahu wa taala haalani ɓe koddiji ɗin fopat majji ñawoje ɗen fop qur'ana sarqini ɗum wona ka développement wona ka fi lamuli wona ka fi wondigalji hay nokku ala ka alqur'ana acci kono ka ɓe yehi hoɓe koda. ƴetten misal ka économie ɓay adnan fof nini ko ɗum woni wartanade. Allah subhanahu wa taala inni wa ahalla allahu albay'a wa harrama riba. allahu on dagini ngeygu o harmini riba kono ɓeya jaabi Allah hey innama albay'u mithlu riba. tigi tigi o ngeygu e riba fof ko gotum. Allah inni a waƴette préparé kisan par ce que si on haɗitaki en haɓay woni joni organisation ji ɓurɗi ɗuɗude ɗin ɓe wiɓe golliray riba. Allah inni fa adhanu bi harbin min allahi wa rasuli. haray préparé hare hakkude mon Allah e nelaɗo. jon noon haray haɓama tigi tigi on heɗe rente résultat on wona jano wona to soko wona payko wona mawɗo fof wulli. Allah laaɓanno on pos yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. o mehay fi jawdi riba ko ɗum woni hande crise mondial mo jama o wondi on tele gon sengo ɗon ɓe kodu ɓe koditade. Allah subhanahu wa taala ka wondigalji hakkudeji meɗen ka ƴettugol sonnaɓe e ko wona waɗa juɓɓudiji ɓiɓɓe ɓen heɓa lasliji dambite e famiji ɓe taƴiti ɓe wi kamɓe ɗum ala ton ɓeyi par ce que si tawi gorkon e debbo on no welodiri tawi forcé ala ɗum harayna violence donc ɗon harayno dagi. Allah subhanahu wa taala o inni haray on violi ɓiɗɗo mo jibinaka par ce que on fembimo inde fattu o warali taw. ɓe inni ɓe rewre ton ɗen e politique jigo fi yoɓe wawu daɗude argol ɓen ɓiɓɓe ɗon. Allah inni o yana joni e wargo ndaare kala ka zina janta ka alqur'ana haray wargo no takko ɗon. Allah inni wota o waru ɓiɓɓe mon ɓen khasiyata imlaqin sabu hulugol ñammigol ɓe e hulugol basal. idan famin huna jama on haɓɓiti ko ɓe waɗa muamala gayra muamala shar'iyya ɗum ko shifa ba zina انتصر الفساد في الارض. on tuma bonondaji ɗin sakiti ɓe gureji ɗi yeebi ne a ɓiɗɗo ma ha o heɓa avenir el molanaɗo goɗɗo sortoyo to ara bonna fi makko on tuma jooɗo ko nanta joni no ñaawi ene oustaz so tawi goɗɗo go wondiɗo e debbo no dago ƴetta mo ka dagata ko par ce que ɓe lannima faade ɓe kodinoke ɓen ɗon ɓe lanni ɓilade. sa wi dagata ko ɓenna kon sattima sa wi dagoto ɓe qur'ana landoma ko honto tippuɗa e ɗum. docteur mamadou wori bari ɓe landata ɗum tun ɓe enna kodi yo ɓe lando ko loyru jelo taw waɗɗiɓe. idan
ko ɗon duwa rewrede taw ɗum ɗon ari tawi wonti soñdia woni crise ji ka nder galleji hiɗa mari ɓiɓɓe tato rewɓe masalan ko yoɓeteɗa kon exemple wiyen ko 1,500,000 ma 1,500,000 par mois an e ɓeygu ma ɓiɓɓe ma tato rewɓe alhamdulillah 1,500,000 heɗo wawi débrouillade ɗon lewru no feƴƴa so a nayi ɓeeɗo a yoɓani ɓe janggi ha ɓe hewti ƴettere ɓe tato noon si ɓe ƴettama ko teddungal habbi ɗon 1,500 on si tawi a yeehi retraite an mawɗo on haray ka tigi tigi ɓe ɗuyti ɓe waɗi 750 juɓɓe mo kala si addiri seeɗa haray a heeɓino feƴƴinira gurdam hon makum ka économie juɓɓe wona ɗum woni wadde ɓe yaha goto kala addoya ɓikku jano on masalan si yeehi yidama e suka on tigi fuɗɗo wiide he accu kori nene on somode makko suuɗo ɗumana neɓata hara reedu ari baba on inna laakara on tuma ɓe inna he nakama fuɗɗi si on noon addi ɓikkum dépensete ko baba makko yiyaka kanko joni o ɓeydi goɗɗo e hoore makko wontinawe dépenseteɓe mawɗo on ɓuuray to ronkude woni min ñirawo neɓata inna min ko min yawi ɗon jajan kan hay hunde wolnal ɗum jiwɓe tato so ɓe addoye ɓiɓɓe tata woni jeego mawɗo o nawi ko ɗum ɗo wiyete crise sabu ɗurnagol alqur'anil karim alqur'ana wi'uno si tawi on jombi haray fa ashiruhunna bil ma'ruf wondire maɓɓe no moƴƴiri o wi gorko on a dépensay wa alal mawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf jibinana ɗo yo holti yo ñammi yo hoɗi ɗum ɗo ko teddungal wonande sonna ɓenni mo bugi ngal teddungal ɗon o wi o ɗaɓɓire teddungal ngal wonangal ɗo wallahi o jasay idan gon sengo ɗon kadi ɓe yehi ɓe kodi wontani jama on son jamo walana ɗum kodi moƴƴafe on ɓe artiti Allah subhanahu wa ta'ala inni hare tigi tigi gorko no en jombude hana yo ɓe wi ɓe jaɓali hay fi jaɓo ɓen kadi jombugol ɓe tigi tigi on en ndaren ɗiɗo si tawi no gasa hay ɗum tigi tigi on ko khilafun bayno ɓe yeddodiri hakkunde maɓɓe e hoore goto kala no ɓirriti ka muɗum no mari juuɓe heɓali ƴettowo hiɓe yeddodirde senayo ƴette hiɗa mari tato nayo jeego ƴettaka miɗo mari jeego ƴettaka hiɗa yeddodirde no waɗugol ɗiɗo moƴƴa o yi Allah inni no fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ƴette ɗin qualité ji wele ɗi on ɓay on maɗon ɓe inni hina man ko ma taba lakum ko ɗin qualité ji wele ɗi on e sonnaɓe tato manayi haray ɗum ɗon ɗuytanayi babiraɓe ɓen embouteillage on ka galleji kono na ɗum ɓe woni yiwde few ko gurnan ano satti économie on koni yaari koni yatiri kono kadi haray goto renaki idan ɗurnodirgol e alqur'anil karim on ɗum ko di aduna on jama on ɓe sonjoto ɓe wawata hettade ɗum ɗon ko telenka on majal ɗon telenka ɓiɓɓe ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wino qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore moɗon e ɓey ngureji mon ɗi yiite enen janguɗen qu anfusakum wa ahlikum faqara dande hoore moɗon e ɓey ngureji mon ɗi basal moɓana jawdi wonande ronoɓe ceerno Samba mo mbeya maki moɓande jawdi wonande ronoɓe wona jaƴugol idan hande mo yiɗa wono jasaira no fempa tuntuga no ɓanta no hippa dalje no ɗumanna no fiifo pette no inna tigi tigi on ala marsude ñande o mayi wo marsay ɓiɓɓe wonaɓe moɓanede ɓen kadi ka Allah wino yoɓe dande yiite ɓe ko basal wona dandede no mari diplôme ji 60 hay diplôme qur'ana goto ala to hala budda an nanta ɓe fi haala mawɓe meɗen ɓen ko wino en si aaden helli faama yo attoro andigol konngol imanu yani diina kan taho ene nini ko hayɓe helli fa ka ɓe ñanaɓe ka lekkol kono mawmen ɓe wino si a hoyɗi arden andinagol konngol imanu adan delagal reweteɗo tana Allahu alah ko e makko Muhammadu nanginulal yo juulu e makko o hisnamo ha abadan ko wonande mo ɗum sowagol anda waji biɗi e diddu mu'un e defiɗi e lamɗo siforɗo kamal anda yeru ɗum ene laaɓe me en yo Allahu hisnuɓe rokkamal sintirɗo mo anda ɗum o wa'ay womo ɗon ka so wiɓi haɗe yarugol waratake jeyaka e mumini en himo renira ɗum jiƴangi halal ko ɗum ɗo ɓe tindinno en enen hande heɗen gomɗini paykumma to sokon si naataka ka jardin o fijji ton oɓe ne'imo toon ɓe jonnimo culture porte o woni cultivé déjà si tawi goɗɗo no hunji qur'ana wallahi ko kelɗo ko ɓenta ko innocent on ɗon hay hunde o anda o janguɓe fi o adna no piiji ɗum no yiltidirirte e wi maɓɓe hara hinano Allah wiiri non ko ɓen ɗo woni intelligent ɓe ɓen ayadan billah ndaare joni noon ɓe yeehi kamɓe kadi ɓe haldi toon ha ɓe kodi adna ɓe kodimo adna fof ɓe huɓɓi ɗum wonti leyɗe guerre alqur'anul karim no yewtunoɗi fiiɗi piiji ɓay en fof hiɗen qirriti ndaren ko ɓe woni e waɗande ko masala organisation ji ɗi ɓurɗe weltorde ɗin ko croix rouge aray ɓe wallito yimɓe ɓen si yimɓe gañama ɓe naɓa kala tane ɓe addale gueɗe machallah ko ɓeɗo weltorɗe
القرآن الكريم ويبه فالجينو هنانو hande on arde kellanon piiroɓe ɓe yaltino résultat piirongo ñawdoyon haɗe hare nden in ta'ifatani min almuminina qatatalu fa aslihu baynahuma si feddeji ɗiɗi haaɓi moƴƴidiri hakkude maɓɓe ko hanono hara si tawi haɓama ko ha croix rouge ora ɓeere tun fo diƴƴita hara nden acciri ni ɓe ndaara bere ko ɗumanni ko ɓe naɓa ɗum ɗon on tuma ɓe ñaawa hakkude maɓɓe deƴƴita hara lanni kono ɓe naɓay ɓe accino piirede ɓutti hina solution idan alquran alkarim ko wino ko yoɓe arɓe darna taw hare nden ha sinde dariki on tuma noon si solution ɓeeɗa ɓe ɗaɓɓite idan alquran no hecci ɓetalel ngon sengo ɗon ɓay ɓe sikkino ko ɗa yarete allah wi'ino faman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama haray kadhalika alquran alkarim nde arno nde tawi piiji ɗin no senda telen ka haalaji arabu no ƴetti hoore nden ɓe wi hoore maɓɓe laɓɓinɓe haala ko heddi kon e maɓɓe fop ko ñondo par ce que ajam ka maɓɓe ko ñondo ola ba haala kamɓe wiyete arabu sayni arib li hadihi l jumla yani ɓanginanan o jumla ɗo kote irab yani min al arab kamɓe laaɓi haala ɓe watti haala ñogga ɓe yuɓɓa gimɗi ɓe ɗumanna ɓe tafa ɓay alquran al karimu ari holli ɓe on ittatande ka kolɓunde ɓay ɓe fop maɓɓe ɓe hawtidirno leɗɗe alarbaɗen ɓe nattani imru ul qays yimowo on ɓe wi ko oɗo woni ceernojo on ka haala arabu sabu gimol gotol ngol o yimi o ñoggi haala kan e konguɗi tati pat feccere gimol o wi qifa nabiki min dhicra habibi wa manzili bi sikhtin liwa bayna addakhuli fa hawmali fatudiha falmiqratu lam ya'fu rasmuha lima nasajataha min janubin wa sam'ali qifa nabiki min dhicra ko ɗum ɗo mantunomo qifa dare mi darike wulle mi wulli andi toon mi anditi ɓe winni feccere gimol o darike o darni o andi o andintini o wulli e wullini ɓe wi ha haɗi araba hewtali ɗo ko ɗo woni ceernojo ko o idan en andi ɗo konguɗi tati yoɓike manaji jeego allah subhanahu wa taala o inni ɓe he wa fil qisasi hayatun ya ulil albab wa fil qisasi hayatun woni e yotta gongol gurdam konguɗi ɗiɗi pet tawi hiɗi mooɓi kon manaji wa jeetati kon ɗum woni ko fandaɗo wa fil qisasi hayatun manahu yotta gongol gurnan no heɓo ko si tawi goɗɗo wo wari goɗɗo on nangi warɗo on o warimo falanoɗo warde goo o rentoto waru gongol sabu hulugol warede o waretenoɗo ɗon on sa o wuura si on ɗo wuuri gurnan ɗan heɓo ɗum ɗo fof no sowmi e nder kalimatani alqisasu hayatun ya ulil albab idan ɓe tawi tigi tigi on telen ka wiyete ijaz ñoggugol haala qur'anan haɓe gore on tuma allah subhanahu wa ta'ala o inni landoɓe hunde kaari fa in lam yastajibu lakum si ɓe jabaki on fa'lamu annama unzila bi ilmillah ande pelletti qur'anan ko jippina ko e gandal allah subhanahu wa ta'ala fi honɗum qul la in ijtama'ati al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira yimɓe e jinna foppet maɓɓe si ɓe moɓodirno fiyoɓe addu sifa naɓe qur'anan ko sifa makko ande wondeji ko nanditi kon e ko nanditina kon haren wodi ka ɓurdiri sifa makko allah ɓe addata hay sifa makko ko ɗum si woɓɓe go inni ko allah yino to min mithlihi ko ɓe wata addude mithlihi min mithlihi ko ɓe addu hunde nden eɓɓidiroyo e hunde ko nden ɗonde ɓe eɓɓidiri ƴettete naɓe noon eɓɓidiroye ka qur'ana na ko ɓe addi ko eɓɓidirtaki qur'an direct ara yawre waɗi ko ɓe naɓuri ndaare tan ko ɗum bakke eɓɓidire si ɗum ɗo noon ƴette eɓɓidire qur'an allah wi ɓe addata ɗum fes fa in lam taf'alu walan taf'alu o waɗali o watta ha hande ko ɗo wona yeru qur'ana addaka falanoɓe etade ɓe esuyuno musalimatul kadhab ko honɗum o wino inna a'tainaka al jawahir fasalli li rabbika wa hajir wa inna mubghidaka la fajir o kopiyi e inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar telen ka haala telen ka ñoggugol telen ka manaji telen ka kodutugol aduna on jama on hetto fof qur'anul karim yewti o weetini allah subhanahu wa ta'ala wi'i aduna on ka o fewndiɗo o ko piiji ɗiɗi marsintama ko dewalngal e économie on aduna on kadi ko fii ɗiɗi on pirde ɗin no yewta ka fii honto li ilafi quraish falyabudu rabba hadha al bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yoɓe rew jonduɗo suudu ɗum ko suudu kaba ndu
yo ɓe rew ande Allah haali ibada o yewtiri yeeso ɗon ata amahu min jo ñammini ɓe heege o haali économie ɓe gandi ko ɗiɗo ɗiɗi aduna on fecciti pecce ɗiɗi alamul islami on ƴetti côté ibada on ɓe jokki dewal Allah tum ɓe ni aduna ko fos tigi tigi noon tigi fallirɗo ha mayi o ala yalla jooɗi mo ñobbidiri juuɗe tawi yehi ha wonɗen tufulatul kamila yani bobo yagal ha tawi sondu wondu ka ñakkano memmino ɓuuri e ko ɗo yi'ata ka goɗɗo dari heɓa durmaji ka kine makko o yaafoto o wi'a baton o mi anda si hewti mi ñitto singal hewtali hande haray mi daɗi ñittade haray ittugol durmaji o wawata ala o ala feere hay ñitta go o be clinex moƴƴine ka maɓɓe toon paquete adde jippine deduañe naade ara ha ɗo si ñittoɗa tanon ala ñittade hay goɗɗum ɓili ka ñiiƴe si ɓe settali ɓe addema ko sokkitirta ñiiƴe walla ha wawata joni noon faculté ji ɗi fof no jannede ka men ɗo université ji ɗi fof hay isime selle ɓe ron ko moƴƴinta o yino liɓirɗen économie on noon tawi joni basal ngal tappi en ha tiiɗi Allah subhanahu wa taala yetuno en wota on jonnu komoɓe ɓen jawle mon ɗen wala tuɓtu sufaha amwalakum allati jaala llahu lakum qiyaman e qiyaman qiyaman ka hafs qiyaman ka warsh qiyaman ko daror ɗum gurdanɗan ko e majji dari gurdanɗan ko e jawle ɗen dari qiyaman valeur ji mon ɗin ko e jawle ɗen yaltitata yeebi ɗen ɗum ɗo yanuɗen yimɓe makka ɓe nde Allah wino wata heferaɓe natuɗo ɓawo nde hitande ɗo o yeytono ɓe sihi ɗon huuli basal in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum Allah siko basal hulɗum Allah aldinayi on na fiɗum ɗum haalde wadde ɓay Allah aldiniɓe ɓe wawno defandude tawi kefere natta to ɓe yato ɓe ƴetti économie on wallahi ɓe golli ha tawi no weemina marɗo hakkille ka maɓɓe ton piiji ɗi fof so yimɓe hande no wartade ɓe sikkoto ko to woni aljanna si a nani hiɓe inna kaari naato yi ɗum ko yo sownde ahi si a ala ɗum a sikke ko aljanna naati aray o naato yi inchallah araytal amro leyɗe porto laysa leyɗe porto awwalan kaari naato yi allahu akbar o naato yi kontono himo ka kan himo soka alhamdulillah bena weltika kam o sokama hara ɓe weltike o mantike wo soko yama ka maɓɓe tan kono o weltike alhamdulillah himo ka kan o yi ha kaɓe golli ka maɓɓe ɗon idan kono ɓay diina kan ala ton tawi ala ko organise ɗen ɗon jawle ɓe wonti wartagol ɓe wonti crise ɓe wonti ceytane daiman e ƴetta ɓe welti haray ko ɗo hewdi amma ka lagine on suratu raɓɓuɗugol ari regli lagine fes holli ɓe ko honto ɓe rewta ɓe ñama lagine wi rewata ɗon ɗaɓɓi espére ɓe faljini en fof meɗen telen ka ñamete tan huto fi qur'an aya goto no ari gilde adana fof naare fi korka kan aya jarde fi korka ko feccere passe hay ɗum timma ko ayaje tati nayyi korka bakara ha naati ko ɗon tun janta ɓay jama wi men nani men jaɓi adna Allah fof ndaare no adna on deƴirta si korka ari idan hay kurtol ko ngol raɓɓiɗi wosi ngol respectama tum wallahi ngol regele ndaare suratuji ɗi ley gaɗi hay heɓɓen ɓe hunjotoɗi abasa wa tawalla ngol reglino lagene fof fi ñamete haray yalti probléme espére ɓe lagine ɓen jooɗi ɓe inni wala haray tigi tigi on mi yi'ani en ko honno ni leydi développirta telen ka remugol haray guine foore ete moƴƴino non en ono rema non en banana e goro moyen guine remanemen pompeteri basko to ɗo rewaɗenemen jardin ji haray inchallah yara yes Allah wi on famali falyanzur l insanu ila ta'ami yo neɗɗo ndaari ko ñamata kon ko woni ko nakirɗo ko fof yaari ka port ñoƴƴi hoore ndaarde sifato arali Allah yi wona to yilte anna sababna al ma'a sabban min wancini ndiyan ɗam wancingol 6 mois lagine hiɗan arde kono ha hangen famali ko ɗam waɗete Allah yeƴƴite thumma shaqaqna al arda shaqqan min seeki leydi ni seekugol ɓe sikki a jogo ko ɗi waɗugol ɗi kanalji fi watanati ka cuuɗi Allah yo hoye fa anbatna fiha wona ko windo ɗon kon goro e ɗuma ko habban taho ete heɓon gabbe ɗen ko ɗon ñamete maaro ko wona consommede kon e gawri e kaaba ko ñiiri ndin non atteta ko ɗum attete remede habban sabu importance mum on kilo maaro ta ɗumani ta waɗa waɗe lanɗam a hirtoto kono kilo banana hirtata ƴette habban on taw ete remon maaro boyi remon kaaba boyi remon foññe ƴani kala ko woni gabbe so waɗi ɗum wa inaba ala kamen ga kono ko leɗɗe marɗe vitamine si ɗum ɗumannike kilo tew 40 000 jama wata wurde
wa qadban ko leɗɗe ɗe dammi ñamata ko fiyo tewu yaltu ɗo buy aynu si ɓeya ayni tun ɓeya remi gabbe ɗe yalti ñiire ma to heɓike on tuma o janti o andila wanni on ton tugi wa zaytunan e leɗɗe nebbanje ene ko sukkar ma piɗon wa nahlan leɗɗe tamaran sukkar yaltay ɗon ko ɗiɗo woni jani ɗin gabbe ɗen e tewu ngun e nebban ɗan e sukkar on hare ko ɗo heɓato hankadi ko hedditito ko espére arno wi addani en ko remete kon Allah wi ɗum ko deuxiéme no ɓayo wi wa nahlan wa nahlan wa hadaiqa gulban o jardin ji fewtodirde ɗum goto waɗa jardin goto kam na wadde ɗum fewtodira to hato jana limire gotum par ce que ɗum ko ɗumanino on tuma noon wa fakihatan wa abban ɗum aro e ley ton muyanteje koɓe wiɗo kon ɗum ko ley ton aro hari Allah régili fi ñamete o kono saliɗen remude ko nafata ko no remede ko na ko nafata ko saliɗen aynude ko nafata ko kilo tewje 40 000 mara konko be famodiren e sin e ko wona ɓe addana en sanaɗum e ñamata Allah subahana taala wi'i e tigi tigi on falyanzuril insanu ila ta'ami ɗulle usaze no siñaɗa wonde hewtoyi 45 000 ko yeeso woni yarde ɓay kadban on e yejjitino ko tewɗo man nata ko sinare hay ko si ɓeya nayi ɓe hirsa ɓe rondo ɓe addana si ƴakki enen bane ko en mala migitade kon seyi tigi gerte ɗen andi ngal ko ne angal ni ɓay wona ngal fut hande ɗa habbade ñande o addanama paqueji an kadi ne indara sa hirsata intaha harale kadi sako newɗa kon no weli ɓuuri koɓe addata ko no weli ɓuuri koɓe addata no moƴƴi kadi ɓuuri koɓe addata idan koni alquran el karim yaariri udditi piiji ɗin haray ɓay yewtere nden ko hawtande fi alquran el karim teɗe yewtude ɗum wona ko gasata ɓuuri muɗum e laawi muɗum e ko udditani jama on e adna on kon wawata ko limade haray en joni takawol ngol karama ko ɓen inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa barakatuh jazakumullahu kulla khair ahsanallahu ilaykum haray fiinde do alquran tigi gon e makani en ɓayna bonnotugol yewtereji ɗin kono haray o sawi mo fewnden ɗo eɗen duwa fewtude alquran al karim moƴƴa jangende jantoɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴa wonan jama mbuyno hulini no maapi fi oɗo virus arɗo haray alquran no ñawdi ɗiɗo peeji fof sunna no ñawdi ɗiɗo peeji fof hara neɗɗo ngo yo janto inde Allah subhanahu wa ta'ala e jaymuɗo azkaru sabah al masa ko jangede ko bimbi si woni on tigi juuli subaka ɗo nangen fuɗude si nangen yani kadi ko alansara aɗo nangue mutude on to janga ɗin duwaji donc o moccitonde o waalo o janga o jantoyde Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴa o hebbina ɗiɗo jantoreji Allah subhanahu wa ta'ala o moccita o mocca ɓeygude makko nden ɗum ɗo fof haare danda on tigi e ɗiɗo ñabbeli anden kadi ɗiɗo ñabbeli wona hikka ɗo fuɗɗi ɗum ko tan ila annabaɓe nela ɗum no jokkodiri komo Allah subhanahu wa ta'ala dandi o daɗay mo Allah subhanahu wa ta'ala muuyo yahoy mo o yahay ɓay neɗɗo so wuuri feere ala o maayay haray hulen Allah subhanahu wa ta'ala on hebbinen sadakaji ɗin hebbinen jantago ɗin Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴine anniyeji men ɗin haray falyatafaddalu mashkuran haray musidɓe julɓe tedduɓe min weltani ko min jalni en fota haray cheikh mamaki ɗo aya adiɗo jippade on ko iqra ko janngo o arali madi ma mo daari ko amri o ari ko tuude tan ko ya woni ko a janngowo nde ɗo alqur'anare haray wono makirɗo ni haray tafaddal ya ustad idan haray ko raɓɓiɗi kon mi sikki jama on ko faala ko piiji ɗiɗi kala ka yahu ɗon e sadaka ma kala duwanteɗo ko on ɗum wiyete na yo Allah okku en barki no woni yo Allah okku en barki yo Allah okku en ko waɗa barki na ɗum wonantorade no woni khayra Allah subhanahu wa ta'ala holli ɗon faala barki andi ko jangata nde ko waɗaɗo barki ko jokkata nde ko waɗaɗo barki par ce que qur'an on hino waɗa barki o inni liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab fiyoɓe tasko aya jamayre on wawa heɓude yani taskande yeɗɗude marɓe haqqillaji ɓen haray ka politique meɗen lagine ɗo telen ka alqur'ana hiɗen mankiraɗo wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu hiɗen gomɗini koya jangu e konngol wallahi na ko boni machallah ko hunde moƴƴere janga lekkol ngol ha gayna fes 22 ans gaynirta université hunjuɗa qur'ana wawa welnude ha moƴƴa kañum e tajwidi mum e turuqu yani qira'at ɓe na woni karama kojo jangin on heɓike ɗengal ngal weeli selli kono est ce que tadabburu waɗay ɗo a famali ma'ani on o wawata famude se yiltike deftere talbis iblis cheikh abdourahman jawzi kono ɓe wino ɓe inni ko faanda e iqamatil hurufi
ñinnugol kalfeje ɗen yan ɓe tajiidi fof ko fiyo kalfeje ɗen ñiiɓo wo ñinnugol kalfeje ɗen ko fiyo manaji ɗi yaltu ma yaltingol manaji ɗin ko fiyo faamu ngun heɓo faamu ngun seɓi ko fiyo gollitire ko fowno ko ɗum woni gaaya on kono fannin hewtaka ton haare dow kono etede kono no manki taho Allah ko wi'no liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab haray ko wano noon alqur'anul karim nde arali kadi fiyo nde jange tun ko yo nde jange nde gollitire Allah wi inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa nde ɗo alqur'anare de nde fewnay ngol lawol ɓurngol fewude ngol fewnay ene noon ko fof nde fewnata o hoyi wa yubashiru lmuminin weltinir homɓe ɗum ɗo ko golle ni ko golle hewtanema ka gomɗinal ɓayde ɓe diwno to wi amanna Allah ko wino oye walakin qulu aslamna e gandi iman ko daraja molanaɗo wodu ko ɓe jangi ɓe faami ɓe gollitiri ha ɓe heɓi degré iman ko ɗum Allah wi ko ɓen ɗon no weltinirite ɓen ɗon hewtoyɓe ton seede muɗum Allah holli ɓe lawol ngol amanna on fiya faamu haare waɗaka tum fi premier étape alladhina ya'maluna as-solihati ɓen golloɓe ko moƴƴi ay ko golle moƴƴe ɗen hewtunoyɓe iman o ɓere ɓen ɗon anna lahum ajaran kabiran hiɓe mari joddi molanadi hiɓe mari joddi moƴƴiri ka Allah subhanahu wa ta'ala haray gollitirgol nde ɗo alqur'anare ko ɗum ɗo woni ko dandata wallahi ayɓe ɓen min qadimi dahri wa hadithihi yani yamkuruna lil qur'ani makran ɓe serali hiɓe fewjana fi qur'ana on hattirde e fewjugol fi wata en hewtu o daraja anare na ɗum quraishi wino ɓe ya heferaɓe ɓaw adoɓe ka ko ɗum ɓe wino ɓeyni walgaw fihi waɗe pagaye e mayre sine jangede fi wata nanu fes on tuma so waɗi pagaye on haray la allakum taghlibun ko ɗon do son wonde leydi ɓurni jandude ninnini bi mana laamiɓe adna o fuɗɗorli to a e mimum on ɗon andi ndigoy e ɓe yaltino yimɓe tato ɓe yinno ɓe yahu ka alamul islami ɓe jangana ɓe ko honno julɓe ɓe wuuriri ko laawi honɗi ɓe rewata fiyo ɓe hettu julɓe ɓen par ce que on andi tan salahuddin al ayubi haare waɗanode ɗon ne ɓe fellutuno ɓe wawata muulirde l'islam on kaafa te joni ko ɓe waɗa ghazwatul fikri piirgolɓe ka hakkille ɓe tato ɓe jindi ka alamul islami ha ɓe gayni ɓe hooti ka maɓɓe ton ɓe hewti arana o wi'i haray tigi tigi on min komi yi'i koye en jokku julɓe probléme hunde ala e maɓɓe ton fus hiɓe jokki en ɗan hiɓe weldinaɓe contre go ɗum bonnanta économie men o hay fus min ko ɗum mi faami andi noon ko hoore ɓen moɓidirte fi ɗum harano jooɗa voilà ko ɗon peeje ɗe jettata ɓe ndaridiri ɓe wi na oɗo falɗe ɓe wi enele o sen accimo ɗo o heɓoyi toon fikra o faaminayi heddi ɓe joni o murtiran solution kon ɗum waremo onno ɓe warimo ɗonge ɗon min falaka ma few ono ɗiɗo kon ɗum wi ɗon o ya tawi o addi qur'an tawi kanko ko taski ko fop o wi ko nde deftere ɗo hawtidiri ɓe o sekide o wi si a waɗalde ni e marsita ko ye waɗu zarde combaje bombarde kala kande moƴƴinte festi e waɗi ɗum en marsini kono fannin hiɓe jangude ɗon andi ko qur'anare wotare adna Allah fop si oɗo jangi lagine oya jangoyi sin oya jangi to ɓe fof ko hunde wotare ɓoni jangude ko hunde wotare ɓoni famude ko hunde wotare ɓoni jokkude ɓe no weli liɓude ɓe wala liɓude par ce que ene moɓidiriɓe oya wi ko a feytuɗo tammo nde kaka koye maɓɓe woni sen bombarde usine ji ɗin ɗum hatta hiɓe hunjide hiɓe maîtrise ɓe wi cikkuɗa tum ɓe wi joni awa essayé ɗum ɗon taw daare on saa ɓe ƴetti ɓe windi qur'anaje ɓe itti e majje gayra goto ɗulle ko waman yabtaghi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu mo ɗaɓɓi aw ahsantum mo ɗaɓɓi ko wona l'islam woni dina makko Allah jaɓata ɓe itti gayra woni joni mo ɗaɓɓi l'islam woni dina makko Allah jaɓata sa jangi ɗum andi a hawki l'islam ɓeyna wala joni awa l'islam ko wiɗon kon Allah wi jaɓata par ce que wama yabtaghi l'islam dina ɓe yehi senditiɗe
ɗe janga woni ɗon wa duuɓi 3 ha 4 andi ɓe mari hakkille ɓe wi joni waɗeni récupéren ɗe ndaren si tawi ɓe jangiɗe ɓe hunjorino hare marsi on sa'a ɓe wi $100 américain kala adduɗo deftere nuska kaarijo julɓe no mari qur'anaje bo sanane joni $100 seɗa mari deftere kaarire okkidira noon ɗo rowandayo aya ɗaɓɓit wal yandi mo addiɗo yandi baba ɗa $100 ɓe natta ɓe hen ɗo $100 ɓe watta ka jifa ɓe alhamdulillah ɓe moɓidirɗe fof majje addi konto ɓe faala ko udditugol gayra on ɓe udditi fop tawi jaka jangoɗo ha ɗo wo inna woyi he o mol ɗon laba kon dari ka ɓe falji ɗo addu ɗon karamol ngol ko gayra wonɗo watta gayra on ɓay gayra on fopp wattama ɓe inni he nde ɗo ka koye maɓɓe woni wona kadi ɗo nagaɗe ɓe tawi ɗo na lawol après o inni joni noon o yi komi haalni on ko ni wonɗe wadde eto ɗen hetten fayɓe ɓen e rewɓe ɓen sen hetti fayɓen tuten e maɓɓe ko men ko aqida men on ɓorter rewɓe ɓen ɓe fitina sukaɓe ɓe ɓe fewdodi ɓen on tuma ɓe maayi moɓɓe se maayi hareɓe boni lanni on tuma hiɗon andi lawol ngol no rewrano ɓe ari ɓe sinti ka meɗen ga l'école ji ɓe ƴetti ɓe naadi kono premier fo haari safieji worɓe e rewɓe ngo feere ɓe wi interdit ko fof koye jillodir nokku goto ne ɓaali seeɗa ka ɓortugol rewɓen tawi ɓawo ɗo hiɗon andi sonnajo ɓornoto ko compule gude 3 wi'eteno o haddoto wonde o haddito wonde on to manan o ɓorno noon dolokke o hara kadi ɗum no wari ha gaɗe suddiɗo hara kadi mo tiggi ɓe ari ɓe yeƴi wudere goo ɓe tawi noon no marsa ɓe itti nden no ɓe bugi wonti compule gude 2 ɓornade nden e haddande nden ɓe inni kono andi yeeso ɗo si tawi koko hadda hara lefi 2 no yeeso imo protési ittel lefol goo ɓe taƴi ɓe tokkiri telen ka koyngal ɗo wonti zip ɓe naɓi ha ka leydi ne ɓaari seeɗa ɓe inni kono zip on andi ɗo ɓandu ɗum hahan feeñaali seeken seeɗa on to ɓenne ko fino wawa yarde ha moƴƴa handi zip on hana faaɗi awa ɓe seeki ha ka fewdo e gelirru ɗo ne ɓaari seeɗa ɓe tawi ɗon no marsa ɓe inni taƴen ka koppi ɗo ko ɗon labete ɓe taƴi zip on ka koppi ɗo ɓe ari ka juuɗe ga ɓe taƴi ka fewdo coɓɓuli juuɗe ɗo ne ɓaari seeɗa ɓe taƴi ka balaje ɗa kadi ɓe no zip on tigidi ɗum ɗo surray addanen ɓe pantalon ji ha ne ɓaali seeɗa tawi ko bodi anglais ko on ɗum na ɓandu meru on tuma fof ɓorti yalti yaasi ɓe jangini sukaɓe ɓen yani ko ɓe faala kon ayiye hande julɗo juulowo wi'owo mo tiggare nata classe mum siɗa waɗi tiggare nattaɗo kono ɓe jangina ko dinani ko tiggare na jangata e yiyalɗo jiwo buumiɗo ko woni premier concours national lagene fof 3e concours international idan hina tiggare na jangata kono ko noodi ko ɓe jangina yo ɓe dani ɓe waɗi ɗum e fayɓen haray ko ɗo ɓay ɗum waɗi tigi o muraɗin jiɓodiri walgaw fihi kamɓe ko ɗo ɓe jabori hara inchallah tan o woɗɗiki en jonte fay pongol assalamu aleykum joni on weltanama on jarnama yamire technicien ɓe ɓe yo ɗaccita e ligne on ko radio tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo haray numéro ji ɗin ko wowaɗi ɗin ko andaɗi ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 aɗa nodde men ɗo wawi humpodirde ko fi oɗo alqur'an tedduɗo mawnuɗo immorɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala wona yewtede fi muɗum haɗa kon ɗo woni yani ɓuuɓengol nelaɗon sa sallama telenka janngo nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala on e andinode anda faami yani firo mayre gollitira ko ɗum sahabaɓe hari kamɓe ɓe hawja janngol alqur'an on woni no goɗɗo e maɓɓe si ɓe jannama ayje 10 ɓe wawi ɗe janngude ɓe selina jangi on ɓe wawa andude ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala faandi e majji kon nela sallama faandi e majji ɓe gollitira si ɓe feƴƴa ko ɗum waɗi kamɓe hay si goɗɗo hunjinoke suratul baqara e maɓɓe haray o woni tedduɗo mawnuɗo ka maɓɓe ittuɗo valeur ka maɓɓe haray ɓe andi wona paygum sabu noon oɗo no mooɓi ñawoji ɗuɗuɗe himo goltirde enen noon hannde ɗo paygum on jaɗal kono nder lebbi 3 lebbi 6 hitande hara o timminide kono hara ko rondi ko anda ko fewndo rondani sabu noon ko hunjiɗal kono tuwa yewde hore lendi ndimbo e heɓaɗi batowal rondingal yata 40 pieds ɗuɗuɗi tawde leydi dimbo ɗo sabu ɗum ko hunjiɗal koran to rewde hoore ndiɗo leydi ndi dimbo sabu ko rondi ko hino teddi hino mawni ko Allah subhanahu wa ta'ala kono noon ɓe anda ko fi honɗum ko ɗum waɗi yiɗe hunjiɗal koran o fima cigarette o fima drogue no jokka rewɓe no yaha amugol no yima si waɗi piɗi ɗo fof haray ko woni o anda ko woni ɗo rondi haray naam assalamu aleykum
alhamdulillah hono maaki honto noddu ɗon men bismillah ko toolin mon amina onon kadi on jarama bismillah awa on jarama heɗite nam haray ɓe lanilanda ngal wo si tawi sonnaji hono jangi julduɗi modi makko janga julduɗi haray ko honno wondi galngal ngal sattay gorko o wiyano e janno sonnaji on tawi sonnaji on woɗɗaki ko julduɗi ɗin tum oya kanko fes haray ko sonnaji on alhamdulillah on ɗon ko on ɗon joni on ɗowowo on yo ɗo modi makko o ɓeydito yo kanko modi makko fuɗɗo sona ɗum haray no hulɓe no hula moƴƴa wallahu alam jazakumullah khair haɗa numéro ji ɗin ɗen ko wowaɗe ɗi ko 662 nam bismillah salamu rahmatullah barakatuh ma weltone fof cheikh Souleymane on jarama onon kadi amina bismillah shari'ina jazakumullah khair albarka on jarama landal foto ngal nam haray inchallah landal maɓɓe ngal no laɓa ko honɗum julɗo moccitorta ko falaqe nasi e qul huwallahu e ayatal kursi wota ɓe yawito haray e yewtin ɗo oyetuma wiɗen ina raɓɓuɗugol majji ma wongol majji leyga waɗi haaɗi ala importance par ce que ɗi mari importance ko ɗi waɗa siɗi waɗa ley ton e yewtuno fi kilo tew 45 000 kilo maro 5 000 biɗon ndiyan wiɗen 500 ma ɗuko nantata e muɗum kilo hendu yeyatake par ce que goɗɗo wata wonde ɓawa muɗum haray falaqe nasi qul huwallahu ko place mum onno ko yen ɓurtu wakkilade haray falaqe on oriɗo renti ɗon yo Allah dandan bone kala ko o tagi qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa bone kala ko Allah tagi haray si Allah dandima bone kala ko o tagi a heɓata ko moccitorte ko ɓuri ɗum haray yo ƴettu hisnul muslim ɗon en adhkaru sabahi wal masa ko ndara ngal dambugal ɗon ko ɗum ɗon jangguete bimbi e kekiɗe wallahu alam jazakumullah khair nam ine numéro ji ɗin 670 16 33 99 wala 628 49 75 83 ko Tamata FM 92.6 gonɗon koloma ɗo haray mawdu on ko fi nde ɗo alqouranare men teddude haray waɗanɓe yewtere nde ko cheikh Mouhammad alamin ba wonanɓe en causa ga ɗiɗolɓe nam bisimillah salamu rahmatullah barakatuh alhamdulillah onon le awa Allah weltana en fo jaaja amin amin en fo weltanama onon kadi assalamu rahmatullah barakatuh nam haray ko noon woniri nodde humpodiren haray no woodi karama koɓe men heɗitiɓen e oɗo saayi haray ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yo juutin gurdam maɓɓe ɗon ina battineji ɗi nam nam aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kono ma ketta ɗon ɗum ɗon men selli babɓe ande a tawa jiyoy mo waɗi hijabu kono a sikke ñanna hijabu kadi o waɗi ko haala ɗon ko ɗum ko on jarama ɗon jon on jarama yahude e nasara jogiɗi gonnugol l'islam aleykum salam albarka boy on weltanama on jarnama nam on jeliki ko ɓeɗo neniraɓe men maki kon fi telen kadi sonnaɓe men mbumotoɓe ɓen tawa waɗi modèle e muɗum haray ko wattangol yeeɗi ɗo e piiji ɗi numéro ji ɗin ɗen ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko Tamata FM 92.6 wonɗon koloma ɗo haray duume heɗitagol kañum radio on e juma kala si woni 10 heures on hewti inchallahu taala karama koɓe men senoto anditinayi ko fi honɗum tagira ɗen e oɗo radio e nder Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude waɗa barke e ngoreji ɗin naam haray hiɗon heeɗa hiɗon habba hiɗon tolna e radio on nam assalamu aleykum warahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota haray en weltanike oustaz Mouhamadoul Amine haray mawɓe maɓɓe ɓe ñande ɓe jonni ɓe nde ɗo inde wallahi ɓe faljano few haray tigui tigui on yo allahu on manno ɓeydu en malnude o hisina en o moƴƴinan en fiyakuji ɗi naam
assalamu alaikum eɗo bismillah nam haray ko no woniri nde ɗo alquranare haray koye wakkilo janggende famende gollitirande so tawi ɗum ɗo woni haray wonana en nafoore molnade hande kami en ɗo leydi laggine ɓurti en henande angal famugol alqur'ana gollitira pellet ɗum no wondi e lorra ɗum no wondi e tampere ɗum no wondi e sondia hiɗen reeni ka fewndi en ɗon ɓay noon haray ɓe addani en ɗo lekkikin ɓe addani en ko ɗon ɓe addani en ko wawata en wallitade kon haray wata en jaɓu firde nde ɗo alquranare wakkilo ɗen janggende duuɓi ɗin feƴƴata sayi on kañum kadi hino woodi anana yimɓe no wiya ɗo min mi ala tan tuma kala nde wiɗa ɓe janngo ɓe inna ɓe ala tan kolɗi ko fure woni ala tan fure waaliɗo ko on woni ala tan kala neɗɗo wuruɗo haray mo mari tan haray ko tan moƴƴere nden kam woni o ala yo Allah dandu ɗum haray wattina yila e nde ɗo alqur'anare jangen nde famen nde e gollitire nde haray tigi tigi on ko ɗum ɗo wonno komi ɓeyditata inchallah haray min jonnita o maako inchallah haray ɓe so yali e wonde leer on battike ko talen mintaji 4 heddi ma 3 hiɗen hiwro hiɗen jarna e karamakoɓe meɗen ɓen fof ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah reenu ɓe o hesna ɓe o reena leydi ndin en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah reenan e leydi men ndin hokka en holnare e mayri en toriki Allah yo Allah moƴƴinan en yeesoɓe ɓen e o danda en o hiwa en haray an kama wawal noddude ɗo ɗen ka numéroji meɗen 628 40 36 54 628 40 36 54 eɗen hiwro haare duɗal meɗen ngal koloma ɗo e kosa e hoore duɗal ngal hajja ahmad tigi en ɓe fof maɓɓe eɗen hiwroɓe hajja mariama en hajja roya en e kosa ɗen kadi ɓe fof eɗen hiwroɓe hajja aicha en e ko nantata e muɗum haray e siɓɓe yiɓɓe fof tigi tigi on eɗen jonnata konngol ɓe ɗe wayno ɗo assalamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko non woniri min innenen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañal technologie service e lawol kisal ko 664 33 06 56 628 08 87 07 nam cheikh nam haray Mouhammad Madina Sow fay ko mon fu haray min numéro on ko 628 86 47 laabi ɗiɗi 628 86 47 47 numéro Cheikh Julde Bari on ko 622 98 97 21 622 98 97 21 haray ko ɗo nde darade haray yontere hannde kadi haray ko teddungal kadi musidɗal men ngal fof julɓe yiɓɓe haray ɗen okka julirde wonande ɗuɗɗede ka meɗen Fouta woni Dogome Madina précisement inchallah e juma yontere hannde haray menen Cheikh Hafiz en yaha e toon kamɓe wonanen sabu fi nden ɗon julirde haray ko weldana heɓe jarna haray ko ɗo nde darade inchallahu ta'ala allahumma salli ala muhammadin wa muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin